Na osnovu onoga što je urađeno, možemo slobodno reći da je Medžlis Islamske zajednice Bosanski Brod kohezivni faktor i pokretač mnogih aktivnosti. O Ramazanu u povratničkom džematu priču nam donosi kolegica Anela Husić, koja nam je direktno na vezi. Anela, da li se čujemo? Čujemo se, Erda, srdačan pozdrav i selami našim gledateljima, tebi i kolegama u studiju i režiji. Mi se nalazimo na sjevernoj kapiji Bosne. Ljepotu Ramazana danas donosimo iz Medžlisa Islamske zajednice Bosanski Brod. Naš prvi sagovornik je glavni imam ovog Medžlisa, Admir Efendija Blitović. Dobro nam došli u ramazanski program. Hvala što ste nas ugostili. Assalamu alaikum. Hvala vama što ste odabrali nas da nas posjetite i nadam se da će vam biti prelijepo danas na prostoru našeg Medžlisa. Selamim i sve gledatelje emisije Čekajući kandilje. Ne sumnjamo evo da će nam biti lijepo kod vas. Evo 2 sedmice Mubarek mjeseca su iza nas. Kako kod vas protiču ovi Mubarek dani? Pa Mubarek ramazanski dani su posebni dani i oni protiču u jednom svom ritmu. Naime, oni su ispunjeni ibadetom, obzirom da je mjesec Ramazan, mjesec takozvanog gustog ibadeta, kada ljudi nastoje da iskoriste ove Božje blagodati, da što više hajra učini, da što više ibadeta učini, i tako i mi evo ovdje na sjeveru Bosne i Hercegovine provodimo ove Mubarek dane. Evo naši gledatelji iza naših leđa upravo mogu vidjeti džamiju džemata Kolibe Gornje. Ona je svečano otvorena 2008. godine, je li tako? Da, u pravu ste. U ratnim dejstvima 1992. godine džamija koja je bila na ovom mjestu je srušena. Ona je bila manjeg oblika nego ova danas koju upravo možete vidjeti. Njena izgradnja počela je 2000. godine i svečano je otvorena 2008. godine. Ovi, ako Bog da, godine 2018. navršava se jedno 10 godina od njenog svečanog otvorenja i mi planiramo, ako Bog da, 2. augusta da napravimo jedan mevlud gdje ćemo pozvati sve ljude dobre volje da dođu i da zajedno sa nama podijele našu radost, a to je da, znači, 10 godina svečanog od njenog otvorenja, to je otvorenja džamije. Kakvi su evo vaši odnosi sa lokalnom vlašću? Možemo reći da je ova džamija upravo dobar primjer da vi onako njegujete te odnose. Pa prije svega ja bih istakao da ljudi, kolibarci, odnosno ljudi koji žive na prostoru Medžlisa Islamske zajednice Bosanski Brod, vole svoju vjeru, vole svoju džamiju, a najbolji je primjer upravo ova džamija. Naime, obzirom da zub vremena je učinio svoje, pa nam je malo fasada stradala i na džamiji, na munari, kada smo pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za stavljanje nove fasade, znači adaptacije i sanacije džamije i munari. Hvala Bogu, odazvao se velik broj ljudi i ja sam ponosan zbog toga. Ovom prilikom zahvaljujem se svima onima koji su učestvovali, podržali ovu akciju. Kada ste spomenuli da su i drugi učestvovali, prije svega htio bih istaći dopredsjednika Republike Srpske gospodina Josipa Jerkovića, koji je sam obezbijedio sredstva za sanaciju i adaptaciju munare, i također ne smije zaboraviti ni svog džematliju Fadila i Editu Idrizija, koji je od sebe odvojio od svog imetka i kupio je sam potreban materijal za stavljanje nove fasade, kako bismo našoj džamiji, koja se zove i Bijela Kolibarska džamija, ponovo vratili njen sjaj nakon tih 10 godina, nakon što je zub vremena načeo. Evo, zajedničkim snagama džamija je obnovljena, to znači svakako da imate i dobre džemate. Pa naravno, to opet šalje poruku da ljudi su uz džamiju, da su uz džemati. Hvala Bogu i Medžlis i džemati na ovom prostoru funkcionišu. Hvala Bogu imamo podršku naših džematlija i mi smo, jer sama riječ džema znači zajedništvo, okupljanje, i upravo svi ovi, ne samo džamije, kao svjetionici islama na ovim prostorima, oni su ne samo to, nego su u stvari pokazatelji jedinstva i zajedništva koji ovdje vlada među našim narodom. Evo, bili ste vredni kada su u pitanju predramazanske aktivnosti. Koje evo možemo izdvojiti u ovom momentu? Pa bilo je više predramazanskih aktivnosti. Ja bih ovdje svakako naveo mevlud koji se obilježava 16. aprila svake godine.
Nažalost, obilježavamo ga ne tako s radošću, obzirom da je to dan kada je izvršen napad na ovo selo i kada su stradali mnogi stanovnici ovoga sela, nakon čega su morali napustiti svoja ognjišta. Mi evo kroz obilježavanje, kroz Mevlud nastojimo da održimo živo sjećanje na njih i svakako da poručimo da mi nikad nećemo zaboraviti šta se to desilo taj dan ovdje i da ćemo, ako Bog da, i na naredne generacije prenositi ta naša sjećanja kako bismo izbjegli, kao što to stručno se kaže, diskontinuitet u prenošenju tih sjećanja. Ja se, ako Bog da, nadam da će i ovi mlađe te generacije nastaviti ovim našim putem i da, ako Bog da će se i dalje nastaviti to obilježavati. Naravno, sve to iziskuje neke materijalne i financijske sredstva. Tu ne smijemo zaboraviti našu dijasporu koju ovom prilikom selami, obzirom da nam oni veliku podršku daju i nažalost većina našeg svijeta je i vani, tako da bez njih većina ovih projekata ne bi mogla biti uspješno realizirana. Evo, putem ih također selamim. Od još nekih predramazanskih aktivnosti istakao bih da smo našu djecu obradovali sa jednom ekskurzijom. To smo dobili poziv od uvaženog magistra Nusret Efendija Ljubegovića da dođemo na dan obilježavanja Mekteba u Gazi Husreve Begovoj džamiji, gdje su naša djeca bili posebni gosti, ukazala im je velika čast i tako da im je prelijepo bilo. Znači, spojili smo malo i ekskurziju, a ujedno i da vide kako je to prisustvovanje finalnom takmičenju kada je u pitanju mektepska pouka. Evo, pomenuli ste mektebe i najmlađe generacije. Kako evo teče mektepska škola? Evo, je li sve u najboljem redu? Pa, hvala Bogu, mi imamo svjesne i savjesne, prije svega roditelje. Mi znamo svi da u stvari odgoj i sve ostalo potiče iz kuće. Sve što ima djece da su mektepskog uzrasta, hvala Bogu, svi oni idu u mekteb. Ono što posebno želim istaći jeste da kod nas sva djeca idu na vjersku pouku, kako ovdje u osnovnu školu Kolbe Gornje, tako i od 6. do 9. razreda u gradu Bosanskom Brodu. Iako ih nema puno, ukupno ih ima 27 na cijelom Medžlisu, mi gledamo da toj djeci omilimo dolazak u mekteb, učenje mektepske nastave, da im što više približimo, ja i moj kolega. I kroz sve to nastojimo da zavole prije svega našu vjeru, što jest cilj, i mi se nadamo, ako Bog da ćemo plodove tog našeg truda, ako Bog da, uživate kada ta djeca porastu i kada budu imale oni svoje porodice i oni budu slale svoju djecu kao što su oni dolazili u mekteb. To nam je prije svega cilj sa tom mektepskom poukom. Ono što ne možemo, a da ne pomenemo, jeste i vaš dobar odnos sa Medžlisima drugih područja. Da, kada su u pitanju, mi smo otvoreni prema svima. Prije svega bih htio istaći saradnju koju imamo sa Medžlisom Islamske zajednice Gradačac. U 7. decembra prošle godine došlo je do bratimljenja između našeg Medžlisa i Medžlisa Gradačac. To je došlo do rezultata, do inicijative uslijed dogovora dvojice naših muftija, banjalučkog muftije dr. Osman Efendije Kozlića i tuzlanskog muftije magistra Vahid Efendije Fazlovića. Zahvaljujući toj njihovoj dobroj suradnji, to se prenijelo na niže nivoje i evo mi smo imali taj čin bratimljenja. On je između ostalog podrazumijeva financijsku i svaku drugu vrstu pomoći. Već smo uspjeli neke zajedničke projekte da realizujemo, kao što je na primjer održavanje zajedničke mektepske pouke u džematu Kolbe Gornje, gdje su djeca sa područja Medžlisa Gradačac, tačnije iz 3 njihova džemata, došli sa svojim efendijama, održali čas i onda smo imali u priliču zajedno druženje za našu djecu. Znači, to sve u stvari koristimo da što više našu djecu povežemo i sa drugima, a da i mi se povežemo sa drugima, jer kao što znate, Islamska zajednica je jedna duhovna kuća gdje se vodi računa o svim njenim članovima i upravo je ovaj čin bratimljenja to izazvao. I ono što sam još ponosan jeste da je to prvi oblik takvog bratimljenja se desi upravo sa nama i ja se nadam, ako Bog da će se i drugi ugledati na naš primjer
i da će, ako Bog, da se džemati, medžlisi iz federacije pobratimi sa mnogim džematima koji su na području Republike Srpske. Evo, svakako ste pozitivan primjer. Kada govorimo o infrastrukturnim projektima, i tu imate neke planove? Naravno, ove godine, ako Bog, da završavamo sanaciju, adaptaciju džamije koja se nalazi iza nas, a ono što posebno me veseli jeste da, ako Bog, da ove godine završavamo izgradnju zgrade medžlisa sa imamskim stanom, gdje ćemo, eto, nakon 17 godina od početka procesa povratka Bošnjaka na ove prostore imati svoje prostorije gdje ćemo moći, ako Bog, da vršiti normalnu i vjersku pouku, a također nadam se da će te prostorije koristiti i za druženje, ako Bog, da i sa razgovorima sa našim komšijama i katolicima i pravoslavcima. Ono što posebno želim istaći jeste da mi taj projekat ne bismo mogli sami iznijeti, obzirom da nas nema dovoljno, nema nas velik broj ljudi koji bi to mogao iznijeti na svojim plećima. Ali evo, ovom prilikom želim istaći da je federalni ministar za raseljena lica i izbjeglice, dr. Edin Ramić, koji ja mislim večeras kod vas u emisiji. Tako je. I ovom prilikom ga posebno selamim. On nam je najvećoj mjeri pomogao da ono što je bio san, da ono što nije bilo ostvarivo, da to, ako Bog, da, ja se nadam do septembra da će se, ako Bog, da ostvariti. On je imao osjećaj za nas, shvatio je važnost i vrijednost jednog takvog objekta na prostoru našeg medžlisa i on je, naravno, koliko njegove moći, pomogao sa svojim sredstvima. Također ne smijem zaboraviti ni ministra gospodina Davora Čordaša i gospodina Josipa Jerkovića, koji su ispred Republike Srpske, naravno, donirali određeni dio sredstava kako bismo, ako Bog, da završili taj objekat i nadam se, ako Bog, da ove godine svečano presjekli tu crvenu vrpcu. Evo, osim ovih infrastrukturnih projekata, kakvi su još planovi u radu medžlisa Islamske zajednice? Što se tiče planova, znate, mi ne planiramo ništa previše unaprijed, nego imamo nekih tih sitnih projekata koji nastavimo da rješavamo jedan po jedan, jer kao ono što kažu, 5 malih koraka čini jedan veliki korak, tako da cilj nam je ove godine, ovo što sam malo prije rekao, da zaokružimo tu infrastrukturu, a onda, naravno, kroz tu infrastrukturu i mi se gradimo, da ćemo se malo više, ako Bog, da posveti našim džematlijama. Naravno, oni su nam osnov, oni su nam temelj i mi, kao što je to i slučaj posebno u mjesecu Ramazan, nastavimo te humanitarne akcije da ih što više realizujemo. I ove godine smo imali dodjeljivanje paketa onima osobama koji su u stanju potrebe i koji su u džamiju, koji dolaze u džamiju, tako da, ako Bog, da imamo više tih nekih projekata, pa nadam da ćemo ih uspjeti sve realizovati. Jedna od ramazanskih aktivnosti svakako su i zajednički iftari. Evo, jedan će biti organizovan večeras. Pa evo, ja sam ovdje 2,5 godine i evo, ovo mi je 3. Ramazan u ovom džematu i svake godine uspijemo realizovati po 5-6 zajedničkih iftara. Neki 100 iftari budu tipa da se džematlije organizuju pa da zajedno oni pripreme hranu, koliko ko može i šta može, jer ono, ko zna najbolje šta da skuha, pa donese onda to zajedno se iftarimo, a također imamo i slučajeve gdje nam donesu gotove iftare sa strane. Prije svega, recimo, prosvjetitelj Muallim udruženje, već 2 godine su nam donosili iftare, također i fondacija Izvore nade, kao i druge fondacije, donosili su nam te iftare. Naravno, kad se kaže iftar, mi odmah pomislimo na hranu, međutim, ovi koji su nam dolazili sa strane, njihovi cilj je prije svega da nas zijarete, da nam pošalju poruku da mi nismo sami i nama je to važnije od tog samog iftara, a još draže nam bude kada dođu oni, pa to zajednički iftarimo se, zajednički obilježimo to, jer znamo koliko je važan iftar u životu, odnosno u danu jednog postača. Evo, za kraj, koja bi to ramazanska poruka bila koju biste željeli poslati, evo, glede njegovanja upravo ovog zajedništva o kojim ste malo čas govorili? Moja poruka svima, prvenstveno sebi pa i drugima, bi bila sljedeća. Obzirom da se Allah Đelešanu počasti ovim Mubarek mjesecom Ramazanom, ne dozvolimo sebe da naša duhovna slika bude ista prvog dana Ramazana i prvi dan Bajrama.
da ako Bog da ona se promijeni i ako Bog da kada dođe Bajram, da ako Bog da naša duhovna slika, naša duhovnost bude ljepša, jača i bolja nego onog prvog dana, jer doista je smisao Ramazana to moralno, da kažem, uzdignuće čovjeka da popravi tu svoju duhovnu sliku. Ja se nadam, ako Bog da ćemo uspjeti u tome ako iskoristimo ovaj Mubarek mjesec Ramazan. Hvala vam na ovom razgovoru, evo što ste nas danas ugostili i vam svakako želimo sreću u daljem radu i hvala što ste sa nama na ovaj način podijelili ljepotu Ramazana u ovom medžlisu. Ja se vama još jednom zahvaljujem što ste nam došli. Nadam se, ako Bog, da ćete se lijepo i osjećati ovdje sa nama i nadamo se da ćete nam uvijek i češće, ako Bog da, dolaziti, a mi ćemo vas uvijek rado ugostiti. Evo, mogu vam reći da se mi već lijepo osjećamo. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Toliko za ovo javljanje. Mi nastavljamo naš zijaret. Ponovo vam se javljamo u drugom dijelu emisije, negdje oko 19:30. Uzeli smo kaput i idemo na put. Putuje Latif Aga do Bosanskog Broda. Tu nas očekuje naša dražesna Anela. Anela, da li se čujemo? Sa kojom temom se sada baviš? Čujemo se, Erda, baš si nas lijepo najavila. Mi dalje zijaritimo medžlis Islamske zajednice Bosanski Brod. Naš naredni sagovornik je Sedin Efendija Oruč, imam u džematu Bosanski Brod. Dobro nam došli u ramazanski program. Hvala što ste nas ugostili i što ste naš gost. Hvala vama. Hvala vama što ste nas posjetili u ovim lijepim ramazanskim danima ovdje u džematu Bosanski Brod i na području medžlisa Islamske zajednice Bosanski Brod. Evo, mi stojimo ispred Husejnbegove džamije. Koja je njena priča? Možete li podijeliti sa nama? Husejnbegova džamija je jedna od, mogao bih reći, simbola ovog posavskog dijela i islama ovdje na području Bosanske Posavine. Napravljena krajem 19. stoljeća, prva džamija koju vidimo kada ulazimo u našu lijepu državu Bosnu i Hercegovinu iz Slavonskog Broda, simbol islama i Bošnjaka na ovim područjima. Na kraju krajeva 5 puta u toku dana čujemo svaki dan ezan, sanje, poziv, što govori o tome da su Bošnjaci, muslimani ovdje živjeli i da će, ako Bog da, ostati ovdje na ovim područjima. Evo, jedan ste od 3 džemata medžlisa Islamske zajednice Bosanski Brod. Na koji način vi funkcionišete? Da, medžlis Islamske zajednice Bosanski Brod je prilično mal medžlis. 3 džemata, Bosanski Brod, ovo je džemat čaršija, o broju stanovnika Bošnjaka ne bismo ove prilike, ovo je posebna prilika, nama je čast što smo vaši gosti. U svakom slučaju, 2004. godine ja sam došao ovdje kao prvi poslijeratni imam. Od tada pa do ovih dana obavljam dužnost imama čaršijske džamije, Husejnbegove džamije u Bosanskom Brodu. Što se tiče aktivnosti u mjesecu Ramazanu, kao u svakom drugom džematu, mi smo aktivni, imamo beš vakat namaze, kao i svaki drugi dan nakon mjeseca Ramazana, učimo mukabele, održavamo prigodna predavanja za naše hanume, koje u većem broju dolaze na namaze i na mukabelu. Zatim imamo posebne iftare za našu djecu, polaznike mekteba. Imamo zajedničke iftare na nivou sve 3 džemata, na nivou medžlisa, i tako da mjesec Ramazan je mjesec druženja Allahove milosti, u njemu se bližimo jedni s drugima. Posebno stavljamo akcenat na tu bliskost ljudi u mjesecu Ramazana. Evo, iako je mali broj džematlija, možete li nam prenijeti kakav je vaš odnos? Koliko smo se mi mogli uvjeriti u posjeti vama, zaista između vas vlada jedna pozitivna atmosfera i zaista se ovo zajedništvo vidi. Pa da, dobro ste kazali, to je otprilike prioritet Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini jeste da zbliži, da pomiri ljude. Mi ovdje na području medžlisa Islamske zajednice Bosanski Brod živimo jedni za druge. Mi smo jedno tijelo, džemat, zajednički džemat, i tu smo kome god treba priteći u pomoć. Recimo, ne može se desiti i neće se desiti na nivou našeg medžlisa da
neko ima potrebu, a da pritom glavni imam Admir Efendija Blitović, naš magistar mladi, ja kao njegov pomoćnik ovdje, da to ne znamo i da nismo tu da pomognemo. Svaku priliku koristimo da unaprijedimo rad islamske zajednice, ali i da unaprijedimo prije svega te međuljudske odnose koji su, kao što rekao malo prije, posebno bitni. Evo ovo što ste sada upravo kazali moglo bi biti i dio ramazanske poruke evo koju ćete uputiti našim gledateljima. Pa naša ramazanska poruka jeste da zaista budemo bliski jedni sa drugima. Uzvišeni Allah Đelešanuhu nas vjernike naziva braćom, a mi ponekad to svoje bratstvo ne iskazujemo na pravi način. Možda je došlo vrijeme da se kroz ovaj mjesec Ramazan, kroz ovu veliku školu, malo naučimo brinuti o drugom i drugačijem. Mi ovdje se brinemo i o drugim konfesijama. Imamo dobre odnose i sa njima, pa posebno sa našim ljudima ne smijemo izgubiti vezu. Zato pozivam gledalce naše televizije, da uzmu poruku, da ponesu ibret iz mjeseca Ramazana, da budemo braća i sestre, jer zbog toga smo stvoreni. Da širimo dobro, da širimo mir i da se međusobno pomažemo. Zaista vam hvala na ovom razgovoru i na ovim lijepim riječima. Mi vam svakako želimo sreću u daljem radu i da i dalje na ovaj način gajite zajedništvo. Hvala vama, svako vam dobro želimo i ako Bog da uzvišeni Allah Đelešanuhu kabuli naš post, našu žrtvu u mjesecu Ramazanu, ako Bog da i da nas pomogne, da budemo bolji ljudi. Evo, ako Bog da. Toliko za ovo javljanje. Mi vam se ponovo javljamo, ako Bog da, nakon iftara. Čujemo, Serda, hvala ti na tom dašku sevdaha. Kako si malo prije rekla, u Bosanskom Brodu vrijeme iftara nastupa nešto malo kasnije, tako da su sada u toku pripreme za zajednički iftar. Sa nama je ponovo glavni imam ovog medžlisa, Admir Efendija Blitović. Evo, u toku su pripreme za zajednički iftar, evo za koga je iftar namijenjen. Ono što možemo primijetiti jeste da ovdje vlada prava porodična atmosfera. Pa smisao samog iftara, ako pogledamo gdje je propisan, znači da je većina propisa propisano u Medini, smisao iftara jeste upravo da se u toku mjeseca Ramazana kroz zajedničke iftare, da se ljudi što više izbliže, da podijele radost samog iftara, a u ovom vremenu u kojem mi živimo, gdje je sve ubrzano, svakako da malo i sjednu, da zajedno se druži, svakako kroz muhabet, da se prisjete nekih propuštenih i dana i vremena kada nisu mogli da sjednu. Iz tog razloga, kao i mnogih drugih, mi nastojimo da organizujemo zajedničke iftare kako bismo sve ljude pozvali da dođu i da se zajedno družimo, da malo muhabetimo i svakako da uživamo u ovom iftarskom i postiftarskom vremenu, da uživamo u ovim mubarek i danima i noćima ovog mjeseca Ramazana. Kao što ste i rekli i u toku snimanja u 6:15 kada smo razgovarali, mi imamo, hvala Bogu, tu sreću da ovdje ljudi vole da učestvuju u zajedničkim iftarima. Nekad je to u pitanju 2-3 osobe, a nekad se potrudi 10-15 osoba, zavisi sve od dana do dana. Večeras za naše postače iftar su pripremili Elvir Mašić i njegova Hanuma Mira, kao Jerminka Don. Oni su inače rade u Njemačkoj, tamo su već duže vrijeme. Međutim, iako su, da kažemo, kilometrima udaljeni od Bosanskog Broda, od Koliba, oni ipak Kolibe nose u svome srcu, vole ovo mjesto i iz tog razloga odlučili su da počaste, da kažemo, iftarem ove naše ljude koji ovdje žive, koji borave i na taj način, gledajući, pretpostavljam da će poslije i emisiju gledati, ako već ne gledaju, da će kroz slike i oni osjetiti tu atmosferu i to je nešto zaista po čemu je ovaj ovdje narod prepoznatljiv, da vole svoje mjesto, da jednostavno bez obzira gdje su i kud su, da je uvijek nose sa sobom u srcu i kada dođe ljeti, inače ovdje od jula do septembra je vrvi od naroda,
Tako da ne sumnjam da će i oni kada vide ovamo kako se ljudi lijepo iftare, kako se druže, da će i njima, ako Bog da, srce biti ispunjeno i svakako da će Allah dželešanu to upisati u dobra djela. Obzirom da imamo još nekih 15 dana do kraja Ramazana, mi imamo već planirano još 3 zajednička iftara, a nema sumnje da će biti malo još pored ta 3, da će biti i gužve. Pa vidjet ćemo, nadam se ako Bog da ćemo svima onima koji budu htjeli da organizuju iftare, da ćemo uspjeti to izaći u susret i da ćemo ako Bog da to organizovati, da ćemo se družiti, svi uživati u ovom Mubarek mjesecu. Evo, mi ne sumnjamo da će i ti iftari biti ovako lijepa druženja kao što je upravo ovaj iftar. Vama hvala na ovom razgovoru, hvala vam na gostoprimstvu i evo mi ćemo vam ponovo doći drugom prilikom. Hvala vama još jednom što ste došli da vidite kako živi narod na području Medžlisa Bosanski Brod. Drago mi je da ste osjetili gostoprimstvo po kojem je ovaj narod ovdje poznat i vjerujte mi da ono gostoprimstvo koje ćete ovdje danas imati, to sigurno nećete nigdje drugo imati, iako nas nema toliki broj, ali ono što morate znati, ovi ljudi su dobri ljudi, oni vole svoju zemlju i sami boravak njihov ovdje u ovom džematu, na prostoru ovog Medžlisa je dokaz da oni vole svoju državu Bosnu i Hercegovinu. Esselamu alejkum i sve najbolje želim vam. Evo i mi smo se uvjerili u to, hvala vam. Mi se odjavljujemo, budite i sutra sa nama, sutra zijariti u Medžlis Islamske zajednice i Bijeljina.